Karena naon nih? Kerkio ini tanang wana nu iya deh kak. Ayah suka nih ayah nu berang jual itu deh kak. Antar yuk. Antar kemana itu? Iya bisnis. Aduh kebenaran mah boy bisnis mah. Air mah yo. Cair aja. Bener yo. Oh siapa itu mah? Ayo tuh kita mah. Bisnis ngalah naon itu? Wai mana teh kak? Asa gampang gitu ngalah duit teh kak. Gimana? Ngalah bumbu dapur dapur. Naon ngaranna? Bangsa jahe, lengkuas. Terus tak kasih mau bagi semua. Oh siapa itu mah? Ayo tuh berangkat. Yuk. Nuku mahal lengkuas teh pan urang mah teu nyaho. Abang mah cicing teh abang apang mawakeun. Urang mah ngalahna. Oh siapa tuh itu mah? Kumaha? Oh siap. Itu mana dia nya? Akarek naik. Dua biru lah. Nah karek menang dan menang biru lah. Terus? Nanti kurang uang jual. Kurang jual. Nih langsung cair pokoknya mah. Datang pulak ya bang. Oh iya. Siapa tuh itu? Apaan ya itu ya? Oh tekan. Ya arek mah. Naon deh ta? Iya teh obat nyeri cangkeng. Obat nyeri cangkeng. Oh. Nok naon tuh teh? Imam obat nyeri cangkeng. Arek mah. Muah. Cager nyeri cangkengan kieu. Bener itu. Bangsa nyeri hulu. Heeh. Nyeri cangkeng. Heeh. Nyeri tetepokan cager. Iya, ya. Itu percaya. Kan ya kurang nyeri gitu, kak. Kita tengah kerek mengih ayeuna gitu. Coba sok tuh habis makan itu. Daang langsung ya mah. Daang. Makoy. Ah, kieu. Halo. Tato di daang deh, kak. Jangan. Wala kalo.